Anya laki din! Nay, nagaduti naka-display nga imported adilata mi ti kabinetyo manang dilaing. Sana all. Ay, ading Cesar. Da kami pa'y ti kunam, naimas ati sidsidaon mi kanibayaw mo Hector. Sana all talaga. Imbag pa'y kada kayaw, taduti makmakan yaw. Idinto da tao kat awan pa'y maisaang na. Anya, Ay, imalatiwak, umayak bumulot iti bagas yaw manang dilaing. awan may pabulot ko kan kabaga, Cesar. Aha. Kunak man naglaplaposanan kayo ti abastokin ni Bayaw Hector, manang. Saanak pa yan nakagatang iti bagas mi. Isu nga awan, ti maipabulot ko kan ka. Ay, kasta kaday, manang. Ikanak man nga raw iti imported adilatam. Nagadumat ti nakadisplay iti kabinet yaw. Saan na mabalin, ading ko? Jakpay kayat alukatan nagiti imported adilatak. Kukwami lang dayta ni Hector. Imbag pa'y kada kayo kin ni Hector, takanayon anaimas ti sidsidaan niyo, dileng. Ay, ilang. Inangar ako ti baka ti sidsidaon mi kin ni Hector. Nagimas Padigwan nakman nga ro, dileng. Naumakmat nga minon iti pasig anateng. Basit lang, di inangar ko ako ti baka, ilang. Kasta ka de? Ay na, dakkel siguro ti sweldo nila kay mo ije pagtrab-trabahuan na construction site. Iso akanayon lat nga dakwartayo. Basit lang ti masusweldo ni Hector. Ngam, adagi patulod kada kami iti kwarta. Sino ngay? Di kabsat ni Hector nga day Amerika. Nagbak nang day jaya kabsat na. Nagado ti kutsina, kan mansion pa iti balay day abroad. Ay na nagganasan. Awan nga rod parikot yung agasawa Anya laki din? Umapal ka manen ako nakilang? Ha? Nala, nagatang kumot ng dagiti kasapulak dito tersinam ilang. Agawid akon, tanay, makaig-igo pa kun itinapudot asabaw ti inangar akukod ti baka. Gimatang ka kumamot iti oray sardinas lang nga si dain ta itaapangal daw Dileng! Kape, kanasukar lang ti ginatang ko. Kurang amin ti kwarta, Hector. Anya? Kit imutang ka pala Bakit? Mabaina ka? Diyak kaya ti umutang. Anya kumangay ti pagbainam. Anya laki din. Nagadulaki din asaom dita, Hector. Diyak nga rod kaya ti umutang. Mabaina! Nay, apay anak kami suot ka, Bayaw Hector. Saan na may drawing ti rupam? Kasanaw? Awan pa yan masidsida ije balay. Bayaw Cesar. Anya? Awan masidsidayaw, ije balayaw, kunam, bayaw. Uwin bayaw. Di nakman pagkatawaan, bayaw. Apay ngagkatawa ka, bayaw? Di nakrabagan iti kasta, bayaw. Nagadaw tinaka-display di kabinet yung imported adilata. Display laeng dagijay bayaw. Nabayagan na sindami dagijay adilata. Anya? Awanin ti karga dagijay adilata, bayaw. Jakman amo kin ni diling akabsat mo. Tay display na pay lang dagiti dilata nga awanin ti karga na. Ay, anya laki din da jakabsat kaw. Para maglaunay. Ay, maglaki din. Tadapay na bati asidain may kininanang yaw. Alain mo unta asidain yaw kinidileng. Agyaman tatang. Kasaritak tuman day dyan nga anak kaw. Nalabas ti kinaparamag na. Ay, kababain day tang aramidon na. Tatang. Awan mo't gayam ka ninyaw. Ngamno apay nga parparamag na anagadaw ti makmakan yaw. Tatang. Imbaga na pa'y kanya kiti na minsan. Nga day duldulin na kwartayaw. Apaggatang yu kano iti motorsiklo yaw. Ay, kababain niyag pa'y so day tangar aramidan ti anak may. Nagposkol ti panagropro-pa na. Anya lakit din ni tatang. Diyak kaya't ako naundag iti tattao. Amarigrigat kami kan ni Hector. Ay, oo na yan day ta panagrasrason mo, dileng. Para magkalaw na yan. Ay, kababain day tangaw galay. Saan da kadilat ta napakibiyang ang tatang? Diyak kayat at tagibasitendak dagiti kakaruba may. Ay, makamu ka.
Bagbagaan ka ngam di nakmadengdenggan. Anya lakid din ayan ni tatang. Basta sanda ko napakibiyangan. Aramidak ti kayat ko. Anya ti masapol mo kanyak, Dileng. Saan ka de nga agpapautang ka, Nana Matilda? Wan, apay aya. Panggap ko ngamin ti umutang. Mano aya ti utangam? 50,000 pesos ko ma, Nana? Anya, pangalaan nyo nga'y iti pagbayad yaw no kas pangarigan. Inutan mi abayadan kanila kay ko Anya, Adda ngamin napatag a pangusarak iti kwarta, Nana. mala, pagsaritaan tangarod day taan na imbag, Dileng. Nagadumatan day ta nga igamam akwarta, Dileng. Daytoy. Wan, day ta sagsasangaribo nga igamam. Nagpuskol mo tan day ta sagsasangaribo. Baryak laang dagito isagsasangaribo, ilang. Anya, bariyam laang dagita akwarta, Dileng. Ay katwan. Tsak pa yan amo no pangigatanga kadagito'y akwarta. Anya? Nagrigat mat gayam no ano ti kwartam sika. Apay anak ko nam tigas na, Dileng. Adaman kan awan kwartam. Agparikot kalata no sa dino ti pangigatangam iti kwartam. Imbag ka pa, saan ka ngagparparikot iti kwarta? Una, nagadwa ti kwartak ilang. Nabnabsog ti bulsak. Agad, anya nga rod tigatangam dito itirsinak nga, Dileng. May salaang akin day. Nagado ti kwartam nga may salaakin di tigatangam. Jak amo nga rod ti pangigatangak iti kwarta. Ay mabiit lang nga rod. Ikan ka iti may sa akin di, Dileng. Oh, atoy. Oh, ato'y matibayad ka. Sa nga ribo ti bayad mo kanyak? Idinto ta piso laang ti ginatang mo. Awan nga rod bariyak, tapasig abuo ti kwartak. Pasig asag sa sangaribo. Awan pa'y isukat ko di ta kwartam. Sige. Ilistam pa'y laang, tabayadak to ti utang ko. Piso laang mat daytoy, ilang. Gimatang ka, iti ka barbaro at TV ta. Bakay? Aywan, flat screen TV ti ginatang ko, Hector. Nangalaam nga iti kwartang inggatang mo, iti ka barbaro at TV. Ay, di ka nagdamag, Hector. Ay, unay mo dato eh. Sabi nagpig sa tibulam ti TV. Bay aman, tapno mangag dagiti kakaruba ti kabarbaro at TV ta. Di ka lagbabain, Dileng. Naka full volume sa amot tinday ta TV. Ay, anya kalakit din. Ay, Hector. Kaya't ko nga ron nga iparamag ti TV ta. Unay ay, nalabas mo ito. Nay, nagadumot gayam ti kwartam manang Dileng. Nakagatang ka pa yan iti ka barbaro at TV yaw. Ay, wan ading ka. Manumat laday tangay. Nangalam nga iti kwartam manang. Way di ka nagdamag, Cesar. Anyaya ti masapul mo. Nay, kabarbaron sapay dayta sa lasit yaw. Ay, wan ading. Nagngina day ta. Manungay. Nasurok a kwarta At dayamot kasta manang Dileng. Nasurok a kwarta ti bayad day ta asalaset. Ti kayat naasawan day ta, nangina. Anya? Sofa, dagiti babak ng day ta, ading ko. Inkarigatak ti gimatang, tapno saan da kami atag tagibasitan dagiti tattao. Asino kumangay ti mang tagtagibasit ka da kayaw manang? Dagiti mata pobre, akakaruba. Apay, isudalaang aya ti makagatang iti kabarbaro agamit iti unag ti balay. Ha? Kabailak mati gumatang iti kayat ko, ade. Dileng, gimatang ka manan iti salas ay tadyak amaw. Anya lakit din ni Hector. Apay, nasken ka di pa'y nga ipakaamukan ka ti panaggatang ko iti gamit ta. Rumbang ko maamamwak Nangalaam manan iti gatang mo iti salas ay. Diskarte ka. Anya? Saan? Nakakasken ka nakapoy at dumiskarte iti biyag, Hector. Aglaklakay kalatan iti unag ti sapin mo. Anya? Di ka katagyaman, taadamanen ka barbaro agamit ta. Kaslador urayo Dileng. Itay ka pa'y anak ka-istambay dito itersina. Or-orayek man di umay ag-deliver. Anya nga iti deliver da. Baro a washing machine, ilang. Anya? Ay sus, agsasaruno ti panaggatang mo iti appliances Adda nga rod kwartak, di igatang ko. Ay,
Anya meten, nagbayag meten dagiti agi deliver. Gayam. At iti utang ko a piso aday ta, piso. Ha? Kababain mo't kan ka ano jak bayadan ti utang ko. Kinapudno na. Jakon inlis na, tapiso laeng mo ti utang mo. Manumot laeng ay ti piso. Ibarbar sa kulaeng no da makita ki jaw nagtibalay me. Anya? Ay ilang. Kat no pagpigpigadak laeng ti sagsasangaribaw. Anya? Oo, makitam da ti kabarbaro a sapatos ka, ilang. Kabarbaro mat ngagpay so day ta sapatos mo. Branded day ta. Nangina ti pinanggatang ka. Manungay. Nasurok a kwarta, ilang. Anya nasurok a kwarta. Kaya tasawon day ta. Nabalor ti sapatos ko. Di ka makagatang, kapot aglaklako kalaang igitersinam. Anya? Nenay. Aday tan jay ururayak ilang. Mala panawan ka pa'y, ta inaksabtan day ta agi-deliver iti washing machine ko. Adda man ang kabarbaro a washing machine mo. Bakay, Adamanan alakay. mas daawak ka talaga ang dilaing. Nangalaam nga iti kwartam. Ay, anya lakit din day ti ataw. Di ka nagdamag no sa dino tinangalak iti kwarta. Mas daawak lang amay. Nagsasaron wag matang kay ti appliances. Ay, di kan mas daaw, Hector. Wino nagbalin ka na po sir, iti maiparit at ruga. Iso anagado ti kwartam. Tapisan kan tupay makitam. Apay ko mga aramidok day ta. Nangalaam nga ro iti kwartam ngay. Basta, Nangalaam ko nak. basta. Nangalaam ko nak. Unay mo dati. Itaman pa'y asaan ka amapan agparamag ka dagiti karo ba? Dilaing? Kwa. Itay ka pa'y dito yung nagtibalay. Mas dawak man tadi ka mo tinrumrumwar. Kwa. Kin, apay akas lamadandanagang ka itilangam. Anya ko mga iti pagdanagak, Hector. Madlaw itilangam akas lamadandanagang ka, Ay sus. Kunakon kay, nganda pa kadanagam. Kita man no, sino day tatataulan ti aso, Hector? Nakita ka ni titawa. Sino? Karo ba alimabas? Ay, agyaman na kunak no sa bali na tao. Nana Matilda? Ay, agyamanak, ta nagpakita kamot laengan dilaing. 2 bulan asaan ka nagbayad iti utang mau. Kwa, Nana. Saan ka nagtungpal iti saritaan apa nagbayad mau? Basensya ka, Nana Matilda. Awan pa ngamin kwartami kanila kay ko. Apay adi mo pastor ka ni Nana Matilda, bakay? Ay sanan, kayat ko laeng asingiran ti asawam iti utang na. Ha? Nakautang ni Dilingking ka? Nana Matilda? 1 hektar, 50,000 pesos ti utang na kanya. Anya? 50,000 pesos? Ay, no saan na makabayad ita? Alaak amay, nagiti mabalin ko nga alaang di taunag ti balayaw. Pangasim, Nana Matilda. Di mo ko maaramidan da ita. Agbayad ka nga rudan, no di mo kayat nga alaak, nagiti mabalin ko nga alaan iti unag ti balayaw. Awan pa'y pagbayad ko, Nana Matilda. Baus, sumrag tayo iti balay. Kat isurok dagiti mabalin nyo abagkatan. Awanan dagiti appliance sa ginatang kulakay. Di ka man kundero nga abdiling. Leksyon kin ka na ita. Nariga nga min tinaparam maglaunay, Lakay. Anya nga ita. Buybuyaan ang dagiti karo pati panagro nga abmaw. Imutang kagayam iti kwarta ajak amaw. Unay mo dato yan. Mababain, naglakay. Di ka nga min nagpampanunot, diling. Dahil tati maganap tinaparamag. Agbalbaliw ka kiling. No, saan ka may babae? Wan lakay. Pakawanin naklakay. Talagang agbalbaliw ako, lakay. Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo di Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.